Mi ne tražimo, dragi prijatelji, ništa što nam ne prihvata. Mi samo tražimo mogućnost da se lečimo od jedne od najsmrtonosnijih bolesti. To je pre svega izuzetno jaka priča i ja želim ovom forumu dug vek i da se proširi na celu Srbiju. Dobro je da se mi koji smo u udruženjima pacijenata upoznamo, da razmenjujemo energiju, da na taj način postajemo bliski, da bismo mogli sutra da napravimo jedan zajednički front i da na taj način nastupamo. Ja mislim da je to dvostruka važnost foruma pacijenata. Najpre zbog nas, predstavnika pacijenata koji vežbamo na taj način svoj nastup, a sa druge strane kao mesto sa kog može da se pošalje poruka na neku širu publiku, da ljudi čuju i da razumeju njihove probleme, pa može čak i da se nađu neka rešenja jednog dana. Možda se pitate kako sam se ja ovako mlad inficirao hepatitisom C. A inficirao sam se kad sam bio beba. U rodilištu, kad sam primao krv koja mi je bila neophodna za život, koja prije 1994. godine nije bila proveravana na hepatitis C. A kako sam se izlečio? Pa, na tome mogu da se zahvalim jedino u svojoj pokojnoj babi. Jer smo mi nasledili kuću koju smo prodali da bismo kupili generički oblik inovativnog leka. Ono što ja znam da većina pacijenata obolelih hepatitisa C nema tu porodičnu kuću koju bi prodali, nemaju novca za neku inovativnu terapiju i znam da su u velikoj i teškoj situaciji. Radionice su bile stvarno korisne i mnogo smo naučili tokom radionica i imali smo dakle obuku kako da pobedimo tu tremu, kako da što bolje iskažemo ono što želimo i što mislimo. Tako da sam kroz to jednostavno približili su i malo sve ovo i nekako su mi tu tremu spustili na neki manji nivo. Kada krenu simptomi kao što su jaki, probadajući grčevi bolovi koji su praćeni temperaturom i dehidriranošću, gubitkom apetita, malaksalošću, anemijom, vi nemate želju ni za čim. Onda kreće i depresija i ako ste malo manje sreće, kreće pojava drugih autoimunskih bolesti koje god vam pada na pamet. Pojave na koži, fistule, bilo koji organ može da bude zahvaćen. Onda shvatite da vaš organizam i nije fabrički najjači, već da morate da se učinite da takav postane. Da se okružite prijateljima i porodicom koji će od vas to napravi. Tada vaš život se okrene za 180 stepeni i počnete da brinete o sebi. Ja sam 1000 puta imala situaciju da li u autobusu, na ulici, bilo gde u javnosti, da mi krenu ti simptomi, ti probadajući bolovi, grčevi, da moram imam WC, a da ja u tom trenutku nemam ništa oko sebe. I od tih bolova moja jedina reakcija je bila da se skupčam u fetus položaj i da stegnem pesice i da se grizem po rukama i da čekam da to prođe, jer nisam znala kako da izađem na kraj sa tim. Pa izuzetno veliko iskustvo za mene, pre svega emotivno, a s druge strane dosta stvari smo naučili mi koji ogoljevamo svoj život i u ime nekih viših ciljeva, koji hrabrimo, koji podstičemo ljude da se suoče sa bolestima koji smo sami pobedili i pobeđujemo svakoga dana. I to je pre svega jedna velika odgovornost, a zatim i pod lupom ste non stop, tako da je izuzetno bitno kako tu emociju i svoje iskustvo prenesete. Zahvaljujući Main Pointu, ovim predivnim ljudima, mi smo naučili dosta o govoru tela, o načinu izražavanja. Ohrabrili su nas da stanemo i da kažemo ono što mislimo na najbolji mogući način. Ja, Vesna Bončić, ćerka
i putnica autobusa sa oznakom C50 karcinom dojke zahtevam ukidanje krivice i preuzimanje odgovornosti svakog od nas, počev od države, institucija, lekara, medija, nas lično, vas, čija je sadašnjost zdrava i nas, čija je sadašnjost borba, naročito nas, koji smo prošli ovaj sistem, znamo njegove nedostatke, šta radimo? Sedimo kući i ćutimo. Ćutimo jer mislimo da naš glas nije dovoljno jak da bilo šta promeni. Ćutimo jer ne želimo da se vraćamo i podsjećamo. A ko će? Ako ne mi. Moj artritis je bio bolje do 4. godine, posle 4. godine, a nakon toga samo ćuti i čeka. Ali i pojavljuje se ponovo, ali u novom ruhu. Kada napunih 10 godina, jedno jutro se budi i ne vidim na levo oko. Prestravljena, zove majku, ona me odvodi u bolnicu i kao presuda pada dijagnoza uveitic levog oka. Zabrinuti lekar kaže da leka nema, da je to normalno kada bolujete od juvenilnog idiopatskog artritisa i da se javi vrlo često kao prateća komplikacija. Osnovna poruka jeste da se svi trudimo da razumemo jedni druge. Bez obzira da li imamo neki problem, da li nemamo problem, ja mislim da svako od nas nosi neku životnu priču. Da su možda sad ove priče u fokusu, pa se nadamo da ćemo mi naći razumevanja i da šira okolina, javnost i neke institucije dođe do njih poruka i da razumeju ono čime se mi bavimo. Moja tema se zove Vladari sveta i ona upravo govori o tome kako mi i ovako, što ja kažem, pokvareni, možemo mnogo toga da učinimo i kako mi cenimo ono što nam je dato, odnosno dobar dan i dobro zdravlje taj dan i kako umemo da ga iskoristimo na najbolji mogući način. Jer u jednoj zemlji u kojoj od raka dojke umre 32 autobusa prepuna žena, od raka dojke koji izleče 95% ako se otkrije na vreme, onda trebamo preuzeti svi odgovornost, a ne osuđivati te žene što nisu došle na vreme. Jer ko je radio edukaciju? Mene niko nije učio tokom svog života i školovanja i odrastanja kada je to pravo vreme.